Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi intervju. Ja sam Udar iz ekipe Tilproof, a s obzirom da je Deep Fear posljednja ekipa koju smo predstavili ove sezone, to će biti naš posljednji intervju. Sa mnom je Zako, owner, a ove sezone i igrač ekipe Deep Fear. Zako, poštovanje. Poštovanje, veliki pozdrav za sve koji gledaju. Ove sezone, ja mislim da će biti zadnje sezone koje će igrati. Jel? Dobro, neko je pomislio da si već odustao od igračke karijere, vidio sam tamo u komentarima. Evo, Zako, se to vraćaš, lagano gradiš karijeru opet. Pazi, problem je što ja ne mogu da priuštim ono što mnogi današnji, da kažem današnji igrači imaju, to je vrijeme. Ono što većina dobije na dan, to je 8 sati igranja, čak neki više, i to vrijeme da uložim nemam i ne mogu. Znači radim posao, imam drugi obavez, imam druge brige, tako da u zadnjih par godina nikad stvarno nisam mogao da uložim puno truda u CSGO, ali eto vidjet ću. Dobro, vidjet ćemo ovih 7-8 godina šta me dovelo. Vidjet ćemo gdje ćete se naći na kraju sezone, u svakom slučaju, kao i većina ekipa, i Deep Fear je ove sezone prošao kroz puno promjena. Vi ste uzeli 2 sezone za redom, sezonu 2 i sezonu 3, i onda na neko iznenađenje vaših fanova Deep Fear se rastao sa starim rosterom koji je pravio te neke rezultate. Da li nam možeš, ajde da krenemo onda sa tim nekako hronološki, pa ćemo doći onda do ove nove ekipe. Ako nam možeš podijeliti zašto je došlo do te odluke, i eto, to je to. Pa, odluka se nekako šuškala već malo duže, rećemo skoro čitavu sezonu. Problem je bio što, neću reći nije bilo problema, nego jednostavno i mi kao Deep Fear organizacija i oni kao igrači individualno, jednostavno smo htjeli, oni su htjeli napredak neki veći, da nađu sebi organizaciju drugu, da napreduju malo na nekom većem nivou, i jednostavno mi, ili ja kao vlasnik Deep Feara, to sam prihvatio, jednostavno sam ja želio da oni napreduju i da nastave svojim nekim putem, da nastave svoju karijeru. Mislim da sam, ne znam jesmo li pričali o tome još prošle sezone ili smo to offline nekako radili kad smo pričali ti Sergej, ali sam već se tad otprilike nekad znalo da će se ekipa promijeniti. Ali nije bilo ni nekih problema, nije bilo ništa, nego jednostavno obje strane su imali isto mišljenje. Ok, dobro, pa ne, to je onda skroz razuman potez i vas i njih. Oni ako žele neke nove prilike da dobiju, svakako imaju pravo na to. S druge strane, vi uvijek ćete biti radi da ih pustite ako im, na primjer, ne možete pružiti neke uslove koje oni žele ili misle da zaslužuju. U svakom slučaju, poslije toga Deep Fear nastavlja. Tu je novi roster za ovu sezonu, ti se vraćaš u tu startnu petorku, da tako kažem. Iako si igrao, ako se ne varam, u sezoni 2 poneki stand-in, upao si onako. Sjećao sam, igrao sam jedan game gdje sam rekao, tad ne znam neko, da li Mariox je igrao, ne znam ko nije igrao od igrača, i rekao sam ko bude ispod mene dobit će otkaz. I bukvalno sam ja bio prvi, svi su bili ispod mene, onda je tad bilo, ali ne znam protiv koga smo tad igrali. Da li je bio stari SF Form ili moguće Immortal Balkans, nešto. U sezoni 2 ja mislim da čak nije bio SF Form sigurno, tako da je bila neka druga skroz ekipa tada, ali nebitno da. Nisi igrao u 3. sezoni, to je sigurno. To je definitivno. Da. Ta 3. sezona je prošla super, imali smo finale koje je onako poprilično nastavilo trag u nekoj, ajde da kažem, ovoj novijoj istoriji CS-a u Bosni i Hercegovini. Nismo imali neke uzbudljive momente do sada u CS-u kod nas. Ajde, imali smo tu 1. i 2. sezonu, međutim ova 3. sezona sa tim nekim novim promjenama i novim ekipama, i onda to finale koje je otišlo u tako 5 mapa, i umalo u produžetke i u 5. mapi. Da. I veliki comeback Deep Feara. Ako se ne varam, Martin je vodio 2-0 u tom finalu. Jest, jer je bilo 3-2 na kraju, da. Jeste, Deep Fear je to uspio da okrene na kraju na leđima, reću Serde, prvenstveno sa svojim nekim potezima koji onako nisu baš iz knjige pravilnog kantera, ali svakako je donosio neku energiju koja je falila. I mislim, mi smo pravili sad na našim društvenim mrežama one crteže tih nekih ikonskih momenata koji se desili. Kakvi su tvoji utisci bili poslije tog finala, poslije te druge osvojene titule? Pa, ne znam
kako da kažem, a, bilo je dobro, mislim, biti dvije sezone uzastopno pobjednik ili šampion, kako god, dobar je osjećaj. Ali je, s druge strane, veliko opterećenje zato što ulaziš u treću sezonu sa komplet novim rosterom, sa većim očekivanja drugih, sad ide treća sezona, da li će i ovu moći i tako to. S jedne strane dosta dobro, ali s druge strane otežavajuće što se tiče tih očekivanja. Da, pa dobro, da vjerujem da je pritisak tu, s obzirom da Deep Fear je jedna od rijetkih organizacija kod nas koji ima izgrađen following i gdje fanovima nije toliko bitno ko igra i da li je tu youtuber ili neka poznata ličnost, oni prate Deep Fear kao brand i navijat će kogod da igra za njih, tako da znam da je težak posao na vama sada da to iznesete kao roster, ali nadam se da ćete biti. Pa eto, potrućemo se, da ćemo sve pazi, mi ćemo, znači sve osim pobjede smatrat ćemo vlastitim neuspjehom. Dobro. Pobjede misliš kao šampionska titula ili Mislim, meč po meč? Sve osim pobjede smatrat ćemo vlastitim neuspjehom. Dobro, super. Ajde onda sad kada smo spomenuli tu vašu promjenu, kako si došao do novog rostera? Vidjeli smo tu ima par igrača koji su igrali prošle sezone u nekim drugim ekipama. Jomu prvi je jedan od njih koji je radio sa nama intervju. Kako si došao do tog rostera i kada je napravljen taj roster? Jomu je meni zapravo za oko još prve sezone. Tada je bilo mijenjanje jednog igrača, to je bio Marioksi. Znači nakon što smo mi pobjedili drugu sezonu, zapravo nakon druge sezone, nakon što smo pobjedili drugu sezonu, trebala nam je zamjena sa Marioksija i imali smo na oku Jomoa. Međutim, u tom trenutku ušao Serda koji je zamijenio, odnosno ušao je kao zamjena i tako smo nekako nastavili. Ali tako da nekako od početka druge sezone pa sve do sad uvijek mi je nekako Jomu bio na oku. Neke od ostalih igrača lično znam, neke sam da kažemo tokom igranja sreo i tako te neke stvari, poput Neo sam upoznao tokom igranja, dosta je kvalitetan igrač i sve. Ima iskustva, ima što se tiče takmičenja, što se tiče timova, što se tiče dobrih igrača. S druge strane, Rusko je isto jedan kvalitetan igrač, ne znam da li smo Ruska gledali već do sad. Mislim da nismo, Ruska nismo. Rusko što se tiče toga novi. S druge strane imamo i Marioksija koji je bio, eto kažemo, u toj drugoj sezoni, koji je uspio da pobjedi, što znači imamo, kažemo, pobjednika te prve titule koji će igrati sa nama i dosta je solidna za sad ekipa i dosta očekujem što se tiče nekih stvari. Vidim da je Jomu određen kao IGL, da li je to nešto što je Jomu prije radio i imao iskustvo u vođenju tima? Znam da je on bio upravo to što si spomenuo da je igrao prije, on je igrao za Šmeker, ako se ne varam, i mislim da je on je bio taj koji ih je okupio. Da li je IGL pozicija sa kojom on ima iskustva ili ste vi odlučili da mu ove sezone date tu privilegiju? Pa nekako je s obje strane tačno to što sad rekao. S jedne strane mislim da bi se najbolje tako osjećao slobodnim nekako što se tiče IGL-a. I što se tiče toga svakako sam njemu htio da dam. Igrao je nije skoro nego igrao je svaku sezonu do sada. Imat će najviše, neću reći iskustva, ali imat će najbolji tajming za sve što budemo okolo. Jer mi nismo neko ko je pracao do sada, mi nismo neko ko stalno praca kao što su druge ekipe, tako da sve što budemo okolo, ali bit će kao što je Deep Fear radio prošle sezone kroz tu grupnu kvalifikaciju. 2 IGL-a, jedan koji će stalno kolati, jedan koji će nešto dobacivati i koji će nešto se uvijek mijenjati. Ok, super, ajde, zvuči dobro, vidjet ćemo kako će se to prenijeti na mapama. S obzirom da, kao što smo spomenuli, i sve ostale ekipe su promijenili rostere, većina njih se pojačalo, tako da kažem, jedino evo za Deep Fear možemo reći da možda nećete biti jaki. Pa dobro, znaš šta, ovako, pošto sam pregledao skoro sve ekipe i neke su ekipe pojačale, neke su oslabile. Deep Fear prije svega moram prvo reći, slabija je ekipa dosta nego prošle sezone i pretprošle, to je definitivno.
Defusero, mislim da je jača ekipa bila prošle sezone. Po mom Aha, mišljenju, okej. jaču ekipu imao prošle sezone. Immortal Balkans definitivno jača ove sezone, znači sad što dolazi definitivno mislim da su jači. Martin Gaming prošla sezona jača, Dobro. baš to detaljnije, najviše se, ja mislim sad trenutno i od njih očekuje. Katalić je taj novi igrač umjesto Šege, Katalić jako iskusan igrač i od njega najviše očekujem što tiče ovog turnira. Ostala četvorca, pored Indesa koji je kao stand-in, ostala četvorca su igrala već zadnje 2 sezone. I da kažemo, od svih ekipa iz prošle sezone najviše teškog vremena nam je dao Martin Gaming s prošlom ekipom. Gledajući Best of 3 koji smo svaki put igrali protiv tadašnjih Gamersa, završio se sa 2-0. I nije bilo, osim mislim da je čak u drugoj sezoni prvi meč su oni pobjedili, poslije toga su oba Best of 3 bila 2-0. Tako da definitivno mislim da je prošle sezone bila jača ekipa. Što se tiče SF forma, ove godine je jača ekipa, Nidžula je tu iz Deep Fira, igra sa njima. Dva mlada momka iz Banja Luke koji vjerujem da će odraditi dobar posao, vidjet ćemo. Od njih definitivno mislim da su jača ekipa nego prošle sezone. Young Glorians kao novi, da kažemo, novija ekipa, međutim oni se kvalifikovali, ali već vidimo poznate imena. Peanut, Vrut Monster, Simke isto, mislim, ne znam koji je sezon, ne znam prošle sezone igrao. I Sinking Ship, Flashy, Stan, ostale ne mogu da komentarišem, isto su ušli kroz kvalifikacije. Svakako, od njih ću očekivati nešto ne previše, stvarno od ekipa od kojih očekujem ove godine, to će biti, mogu odmah i da kažem ko mislim da će i pobijediti. Ajde pa slobodno, samo moram napomenuti da nam ovdje fali Shadows GG, oni su pobjedili drugu ligu prošle sezone, pa su izborili mjesto ovdje. Da, prošle sezone sjećam se da su oni pobjedili. Young Glorians. Misliš da Young Glorians se uzimaju? Mislim, Brut, Peanut, Really Foxy nisam toliko upoznat, ali mislim da će Young Glorians osvojiti. Da li će moći, sad ono što sam ja rekao od igrača kojeg najviše očekujem ove sezone, to je Katalić, da li će Katalić moći da kažemo da se izdvoji u tom nekom mjestu i kao IGL i kao sve da nekako dovede Martinu u bolju poziciju, ali mislim za sad Young Glorians da će uzeti ove godine, odnosno ovu sezonu. Dobro, svakako si jedna od jačih sastava s obzirom na prošlosezonski plasman. Moramo primijetiti da je to taj core igrača iz Martin Gaminga koji je otišao da traži nove prilike. Ali ajde da se vratimo na Martin Gaminga, ja bih da još malo prokomentarišemo to što misliš da ovo sezonski sastav je slabiji od prošlosezonskog. Znači imamo taj neki core igrača koji je igrao u Gamersima prije, to su Gi, Izuo, Maki, pa sad Katalić, ja ne znam da li igrao sa njima u Gamersima, nekada nije. Šego je otišao. Da, Depression isto nije igrao sa njima, Depression je igrao u Euforiji kod nas u prvoj sezoni. Ali poslije toga su igrali zajedno druge 2 sezone. Igrali su drugu i treću zajedno, Depression, Gi, Maki, Izuo i Šego. Dobro, da li misliš da će sada Izuo i Katalić sa svojom avanturom koju su imali u For Glory donijeti nešto novo ovoj ekipi ili misliš da će oni igrati taj isti stil koji su Gamersi igrali? Pa, pazi, jedina velika promjena je baš Katalić kojeg spominjem. Katalić kao IGL u njihovoj ekipi, moguće da će igrati malo drugačijim tempom. Ako budu igrali istim tempom kao prošle 2 sezone, mislim da će izvršiti rezultatom kojim se rekao da će Young Glorians pobijediti. Jednostavno, ako nisu do sad došli do promjene, trebali bi. Katalić im je jako dobro pojačanje i dobro indes kao 6. igrač kao sub, ali stvarno imam veliko mišljenje što tiče prošle sezone, prošle ekipe Martina, da je bila dosta jača. Dobro, vidjet ćemo, znači po tebi, ajde onda koji bi finale bilo po tebi, Young Glorians stavio kao neko ko bi to osvojio?
Ko će biti u finalu sa njima? U finalu, Da. čekaj, to moram da pregledam. Ako ne bude Martin, bit će Immortal. Immortal Balkans umjesto Da. Martena. To jeste, ako kiksa Martin, pa tebi Immortal Balkans onda kao treći nosilac, jel? Pa eto, ima tu, da kažem, neki igrači koji su bolji nego prošle sezone. Tu će igrati Sven, igraće Tubi, igraće Korma, Teron, Radišić kao Sabi i Pike kao Lurker. Dobro, Tako da zanimljivo. mislim, ali da kažem, veće su vjerojatnoće da će biti stvarno finale Martin i Young Glorians. Dobro. To će biti zanimljivo. I ako bude to finale u best of 5, da li Young Glorians dobiju 3-0 ili neki drugi rezultat? Reći ćemo da će biti baš gusto. Baš gusto. Rećemo da će biti 3-1. 3-1, ajde dobro. Dobro. Drago mi što nisi rekao 3-0. Da već ne pomisle Rećemo gledalci da ih nešto nabadaš. Ne, rećemo 3-1, uzet će jednu mapu. A da kažemo, prvu mapu uzima Young Glorians, drugu mapu Martin i ostale dvije Young Glorians. Dobro. Ajde, ok, vidjet ćemo da li će se to obistiniti. Ono što je meni ostalo na kraju da te pitam za Deep Fear, gdje vas vidiš u ovih 8 ekipa ove sezone? Znam da si rekao da sve što nije pobjeda je vama lični neuspjeh, ali kada bi ovako... Upravo tako. ali kada Ovako gledajući na sve ekipe, ja ću biti s trenutnom ekipom, ja već imam planove što tiče sljedeće sezone za ekipe, nešto potpuno novo. Ali što se tiče ovog, ja bi sasvim, s obzirom na da kažem, prac koji nemamo i na te neke stvari, odmah da kažem prije svega, znači niko od nas trenutno, se možda Nea i Marioxija, čak i Marioxi manje više, niko nije aktivan CSGO igrač. Znači i ja i Rusko provodimo vrijeme, draže mi je da se bacim na nekako karijeru Valoranta nego CSGO-a kojeg igram zadnjih 7 godina. Da. Tako da me to nekako više privlači i jednostavno bio bi sasvim zadovoljan kad bi prošli u playoff. Ok. Znači top 6. Da, top 6 da prođemo, to bio sasvim zadovoljan, poslije toga su sve dobre rezultati, šta god da bude, ali kao što sam rekao, sve sem pobjede bit će, Dobro, smatrat ćemo lični uspjeh. Dobro, kada bi morao nominovati dvije ekipe koje će biti ispod vas na 7. i 8. mjestu, koga bi tu stavio? Ovo sam se nisam znao da će ovo biti pitanje, ali sam se spremao za ovo. Ispod nas, Sinking Ship, i definitivno, moram da spomenem Defuzero kao jednu od partnerskih ekipa što se tiče Novketa. Morao sam tu da nominujem ekipu, dosta igrača iz tog tima znam, tako da očekujem neki lagani meč. Dobro, super, ajde, radujem se onda i tom duelu Deep Fear Defuzero. Mislim da je mi prvi igramo protiv njih, odmah taj prvi dan igram odmah protiv njih, tako da eto. Ako pobjediš, dolaziš nam u studio da prokomentarišemo meč, definitivno. Dobro. Zako, to je to onda za danas. Hvala ti puno na tvom vremenu, na odgovorima. Drago mi što smo malo prokomentarisali i ostale rostere i malo možda dali više informacija od situacije koja je bila sa Deep Fearom. Već si nam malo namignuo da će biti sljedeće sezone skroz novi roster, tako da definitivno dočekamo da vidimo i to. A nadam se da će publika navijati za vas i ove sezone, malo kombinacija starije garde sa novom gardom, ali svakako poznata imena koja su bila tu, tako da imate šta da tražite u ligi. Nije toliko loše kao što su neki ljudi pomislili kad su vidjeli odoše igrači, šta ćemo sad. Nije toliko loše, ali da kažem ono što sam rekao malo prije, baš je bolja ekipa prošle i pretprošle sezone bila. Ali eto, kao što sam rekao, sljedeće sezone nešto novo. I definitivno, toliko sam samouvjeren kao što sam bio u prošle i pretprošle sezone, toliko sam samouvjeren da mogu da kažem da ćemo osvojiti 4. i 5. Dobro. To mi se sviđa za kraj. Eto, toliko očekujete za nešto novo. Taman da ostavimo dobar utisak za navijače Deep Feara. Hvala ti još jednom Zako što si bio tu i želim ti svu sreću ove sezone.
Ništa, hvala tebi što sam mogao danas da budem tu da pokomentarišemo i puno sreće svim ekipama, Da. osim Novkitova. Osim, to je dobro. Mislim, ono, svaku pobjedu koju ostvarite, dolaziš nam u studio, pa ćemo se družiti. Definitivno. To je to, ljudi. To je bio Zako iz Deep Feara. Čuli ste sve novine koje imamo tu, ne samo za Deep Fear, nego i za ostale ekipe. Tako da zapratite Tiltproof, pratite obavještenja, a nama liga već počinje u ponedeljak. I gledam odmah derbi, Deep Fear Defuzero. Definitivno. Lagani derbi. Dobro. Eto, hvala svima na gledanju, pa se vidimo u ponedeljak. Pozdrav! Ćao, čao.